ini saya sebut peluang. Bila Islamofobia tengah naik, wallahi sahabat saya, peluang. Take it on. Jangan lari, jangan mengelak. Head on. What's the issue? Tanya dia orang. What's the issue? Islam ni regresif lah. Mundur ke belakang. Okay, sebelum kita cerita mundur ke depan, go ahead, go stand kan? Destination apa? Tanya dia orang. Destination yang kita nak capai ni apa? Sebab you nak kata satu kereta ni mengundur ke belakang, you nak kena tengok mana destination dia. Kalau destination dia memang ke sebelah sini, dia pergi ke belakang, itu bukan jauh, dia sedang mendekati. Tapi kalau destination dia ke depan, betul lah dia semakin jauh. Soalan kami adalah destination apa? Kayu ukur you apa sebenarnya? You nak kata benda ni mundur, maju. Be frank with us. Your yardstick hanyalah financial, technology, physical, materialism. Betul tak? Sorry, we do not agree. You cannot call us backward because we have not accepted your definition of what progress means. Kalau kami dah setuju, kalau kami betul lah, takrif kamu kepada kemajuan itu tepat, baru you can judge us with the same yardstick. Tapi selagi kita tidak setuju dengan you punya yardstick, you jangan kata kita mundur. You tak ada hak. You tak ada hak. Kita jelas, destination kita keredaan Tuhan. Kita mengamalkan agama. Kita membawa kesejahteraan kepada manusia. Kita mempermudahkan hidup orang lain. Kita menegakkan keadilan. Kita sebarkan kasih sayang. Itu destination kita. And you cannot tell us that we are moving away from it. Bagi yardstick kita, lensa kita, kamu yang mundur. You regressive. You sibuk dengan material development, you sibuk dengan progress. Rakyat you terbengkalai. Rumah tangga berantakan. Yes, orang Islam pun ada cerai berainya. Tetapi kita masih celebrate marriage. Kita masih celebrate pregnancy. Kita masih celebrate motherhood. Kita masih celebrate fatherhood. Dan kita masih celebrate institution kekeluargaan. Ya, kita juga ada masalah. Kita tak nafikan benda tu. Paling tidak kita akui institusi-institusi ini penting. Kita menghormati. Kita masih menghormati rahim seorang wanita. What about you? You sibuk nak kejar benda-benda ni. Freedom sana, freedom sini. Woke sana, woke sini. Look at your own backyard. So we are not impressed. Okay? So do not talk to us as if we are impressed of you. And then you want to judge us based on your yardstick. Tak boleh macam tu. So bagi saya ni peluang. So bila dia nak sebut tentang kemajuan tak maju apa semua, okay, kalau dia cerita pasal sains, kita kata, first kita mengaku. Betul, kita punya kemajuan sains hari ni bukan pada taraf yang membanggakan. Tapi kita pernah berada pada tingkatan tertinggi pencapaian sains pada zaman itu. Kalau you nak kata Islam memundurkan umat Islam, dulu mereka lagi kuat beragama. Dalam keadaan mereka kuat beragama tu, sains orang Islam berada pada taraf yang tinggi. Hari ni sains kita teruk sebab kita jauh daripada agama. Not because we are closer to the religion, because we are further from the religion. So if you want us to love science, you nak buatkan umat Islam bersemangat mempelajari ilmu sains, bangkitkan semangat daripada agama dia. InsyaAllah dia akan kembali kepada sains. Hari ini saya cerita kepada kerajaan-kerajaan bukan Islam sekali. You nak rakyat you bijak, rakyat you yang beragama Islam bijak, cerdik, bersemangat, you buat dia bersemangat dengan agama dia. You jangan potong-potong Islam. You jangan cerai-cerai beraikan Islam di pandangan dia. Dia akan jadi lemah. Dan dia akan jadi liability kepada masyarakat. Tapi kamu naikkan semangat dia, kamu buat dia cinta kepada agama, insyaAllah dia akan semangat. So sahabat-sahabat ni peluang. Peluang untuk kita buka perbincangan dengan Barat. Sukses ni apa sebenarnya? Progress ni apa? Kita cerita pasal mental health. Kita cerita pasal fertility rate. Kita cerita pasal the breakdown of family. Is this what you define as success, progress? If this is what progress means, we do not want it. You can keep it to yourself. At the same time, kita ajak dia berfikir sekali. Betul ke selama ni yang you capai ni adalah kejayaan? Betul ke? Mari kita bincang sama-sama. Ini peluang sahabat-sahabat. Wallahi peluang. Ini suspicion saya. Sebab bila Israel dia nampak kalah ni, dia akan mengamuk. Bila mengamuk, dia akan gerakkan semua media dia dan dia akan burukkan Islam. Dia akan main apa yang dia main pada awal 2000. Itu sebab kenapa saya cerita benda ni. Mungkin sahabat ada yang baru datang atau baru tengok, mungkin tertanya. Saya nak tekankan benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, apa lagi bukti Islamofobia? Contoh Zohran Mamdani ni kan. Macam mana dia diserang kanan kiri oleh the left and the right. The right kan menganggap sebagai dia ni mencairkan ataupun mengenepikan identiti orang-orang Barat. Dan kalau mungkin, sorry to say, Hindu ke Buddhis ke, saya rasa dia orang tak ada isu sangat. Tapi sebab Muslim tu, Muslim tu, boleh cari satu buku ni, Deepa Kumar, keluar pada, tak silap saya, pada 2012 macam tu. Dia tulis satu buku bertajuk Islamophobia and the Politics of Empire. Dia menjelaskan bahawa Islamofobia ni memang diciptakan, memang diganyangkan dan dipanaskan untuk satu projek perluasan empire. And the heart of the attack is against Islam. That is something that is needed to be done. So dia ceritakan macam mana memang ada racism against the Muslims. Memang ada racism, not only agama dia tetapi bangsa dia.
Because dia associate bangsa tertentu kepada agama Islam. So Zohran Mamdani ni memang tengah kena teruk sekarang ni dekat Amerika. Dia belum menang lagi mayorship tu. Tapi dia dah menang party election kan, sebagai menjadi calon yang akan lawan parti-parti lain untuk menang mayorship New York. Tapi tengok macam mana media-media Yahudi ni, media-media Zionis ni, when I say Yahudi, I'm talking about Zionism, I'm talking about the Jews in general. Zionis menggerakkan mereka media untuk memburukkan imej Zohran Mamdani ni. Saya tak kata Zohran ni perfect dan kita sokong 100%, tetapi bagi saya, dia pro-Palestin, that's a good shift, that's a good sign. Dan bagi Zohran ni dia Demokrat kan? Ya, Demokrat. Social Demokrat eh? Ya, Social Social Demokrat tak silap saya. Masih dalam parti Demokrat. So, this marks a shift. Macam mana orang yang pro-Palestin boleh diangkat? That means there's a shift in perception. Dulu you kena pro-Israel. Baru you boleh ada chance untuk menang. Tapi tak, sekarang ni orang yang pro-Palestin kemungkinan besar akan menang. So this marks a shift. Dan yakinlah penyangat-penyangat tu tak akan tidur malam dan dia tak akan redha. Dan dia akan buat sesuatu supaya benda ni diterbalikkan. Dan jangan cakap the right, konservatif, the left pun sama juga. The left yang sibuk pasal rights, wokeism dan sebagainya, mula juga menyerang Zohran ini. So bagi saya, the heart of it is actually Islamophobia.